Koja mapa? Dust. Miraž, nije Dust, ja sam znao da će se promijeniti. Čim je tu spoštavalo. Ajmo, idemo autonoob ubiti. Ja se spavnam, samo jedan put lik padne. Ajde, autonoobe. Vidio, autonoob sam i ne mogu ubiti lika. Sad je lik najjakiji. Oooo, kako leg. Najjakiji je. Najdobriji. Da. Najdobriji smo. Uzimam op. Jer sam ja inače MLG sa opom. Ne znam ga ni pokupiti. Kak se ga op? Evo ga. Gledaj. Vid sad. 360. 360 no scope. Nisam se čekaj. Opa, kedara nekom uvaljena. Ti si treba napraviti tu šalu. Jer verujem ti... Legal party. Ne, nisam Legal party. Idem u B. Jel? Miko, knješ na D inače. Ne. Idemo hajde Zašto room. ne? Ti obično voliš long. Da, volim. Ja samo dam svoje svome. Fleshan. Miko, ja sam dam svoje svome. Idem na B. Koga ima na... Ne znam B. Jer točno vidim dvojicu tam. Dobro, znam ko je na... Al nas ima na A isto oko Rusa, sad da. Ovaj Čiko je malo Čekaj, kako me Veronik kilo? Ne može Jesi ti promijenio tim? Ne. Ne, Sam raskraju sve izgleda. Budu ubio lika dok je bio flashbangan. To sam ja mogu. Znači ja idem protiv vas sa Tino Sniperom, Google da se ubijem je gej. Može. Može, ajde idemo se igrati. Znaš koji, onaj SSG. Igramo s vicem, može. Ptičarku. Na ptičarku. Lovicem se igramo. Ja to vidim tebe, no fuck, neki novi kubija, znači ne idem više to. Okej, flashan. Pa idem sa njim Sniperom. M4. Idući ja, Eagle. Znate koja je najgora puška na svijetu, odnosno najgori rifle na svijetu? Koji? M4 A4. Ne, M4 A1. Ne znam što je M4, ja čekam za M4. Ne znam. Je, pa to statistika ono. A Kalaš je najbolji. Okej, kilo sam nekog kredira. Nemaš Sad nikogu. skužio. Digl only. Idem malo snajpat s Diglom. Da, Veron je protiv nas. Žuti, nećemo ga. Da. Gdje si ja Rusa? Da. Scramble team smo. Scramble team. Fuck. Ono kad te može boot ubit i to sa Famasom. Onda sam ispod glup sad. Naša kuvijek do. Move. CS je najrealističniji FPS. Veronik je AFK na T-spawnu. Od 3 kill imaš. Impet udilujte tam biti. Ubili smo Veronija. Pentaku. Tu ti je čisto Fabio. Nice. Bobo Livo. Odnosno Fabio. Ujebote. Jesi ti poželio Veroniku sreću?